Clear tu te in zavain si baivek ule. Tun chumchu viewers ten hena changa request ka don zinga pakhat karon ti swag le dona. Tun laya internet lama video viral orka pakhatin na trainer se hlum lai ni om takalang chungchang khani a. He video viral hi TikTok a changa ron viral swag ni in ti chuan nuwa Facebook lama an post dar le hata mizo te po in kan nga event viau bokani. He video hi alem nge taktia mi anin hial boy na sa hle maya side chang changin thudik anon soi fia to ni. Chu wangin tun chumchu he video viral chungchang hi karon soi do na thlte te atop thlangin milo ngai thlak sakola tin ka channel milo la subscribe saklavani chuan sub button kha milo me sakngal do nia. Ole han soi ngal top maila he video viral hi atak ni lovin alemani a thil thleng tak tak ani lova mi kut hlei thil ti mai mai ani a video atak ang thei tur bera edit ni in AI mga siamani a AI khovela kan cheng to boka achalo lam zonga mang antam chau hle ni inalang bipuite ti lau thong thei tur zong le miril ru chok vai thei hat tur zonga video edit hi atam to maya tuna trainer pakhat Jessica Radcliffe ti mingpu orka pakhatin ase hlum lai ni om takalang video viral po hi ati chiang tu pakhatani mitam tak chuan in video hi chu alemani a orka ena trainer ase hlum lo shimshima mase Jessica Radcliffe ero an om tak tak thung tin an soya mase chu po chu adik chuang lo orka trainer Jessica Radcliffe hi a om tak tak lova phwa chopani TikTok lama post viral tu te lam chuan Jessica Radcliffe chu meichia komsom ni pathuma upani a marine trainer ani a orka ne na mipui clear tura thil an perform don lain orka chona trainer Jessica chu a beithuta ake ase bun saka atak sa chan ve po ase sak boka athi ngala ni tinan soya chutiang ang ni tura lang video post aron chop chhuwa kani Jessica Radcliffe ni nge lang khalak le a video te po mu tur aum tel boka han en mai chuanin a ang tak tak hle video edit po ang lau jok marine trainer zinga Jessica Radcliffe an omle omlo hi he video a viral nu hian mitam takin an chui chiang ngala fact check an nei mase marine trainer zinga Jessica Radcliffe ti ming record eng ma motur omlo tin he thil thleng rap thak anga an soi hi marine parks lampo in engma soi an nei lo boka statement eng man pelo thil thleng ngei chu ni se thu chu an siam ngei ngei turani a ma se chu tianga om lavani tin Kenya news outlet lam chuanin he video viral a sound hi chu thil thleng dang dai ni in sound man chop le AI mga siamani an ti bokani Forbes lama senior contributor pakhat John Brandon po in hemi chungchang hi alo chui chiang ve fata ani hi social media vela thil thleng anga an soi thudik ani le ni lo chui chiang chin tu ni a John Brandon po in he thil hi alemani ati mi ani leng lo tan te chuanin han en mai po in AI ani ti hairwala ni lova en chiang ula chik ula a chevel zong zong te po han chik te u ti na soya ani po in Jessica Radcliffe hi om tak tak lo ti na soibok AI mga internet user te buman olzia le thillem le phwa chop mga mitam tagril ruhne olzia ti fia tu pakhat ani ti zong ina soibok ani masya orka hi chuanin an trainer te an lo be ve fo to a kumsang ni som khan orka pakhat chuan a trainer pakhat chu alo se hlum to a arap thak viau orka ming chu tilikon ani a se hlum tak ming chu don ni in Sea World ta senior trainer ani nge nge orka chona trainer don ne na live show an kalpui line a se thut maya amuna don chu athingal mitam takin an mit nge in thil thleng rap thak tak chuan mu bokani tuna video viral mek Jessica Radcliffe chungchang le achunga thil thleng anga an ti po hi don chunga thil thleng zul zuya an siam chok mai mai hi ani ring pol an tam chhauta viau chu mai chu ala ni lova kumsang ni pakwa po kha Spanish trainer pakhat Alexis Martinez chu ama angeina a train chin orka lian tak aming ke to chuanin show mi tur an en chin dun lain a be thut to boka a se hlum to bokani kumsang khan zakwa sumkwa pakhat dai to po khan Canadian trainer pakhat chu orka pathumin show an nei lain an be thut to boka masi ani hi chu awan neya adam chhuak hlovani si parka mi puite thirata na orka an mana an train chin te zinga an trainer te se hlum le be thuthi an tam to ema chu wangin inhyal na te po achok chuak chin hetiang te chu an omna mun tur dik taka om tir mai se mi te thiratan mai maya mun jim te ada a ha taka train tira pathian siam lo da nanga om tir thlat hi thil tha ani lova anun ron thak tak zetani mishing te pokhi buaina kan lo ni chin ti inan soya
ma se mi chen khat ve thung chuanin hetiang thil hi adik lo na an shelo ve thung. Jessica Ratcliffe fake video hi engwangin nge TikTok in upload an rem ti alim ani chuan engwangin nge TikTok hianin an ben lo ti te zona atam hli a tinge hetiang thil siam chop mitam zokina atake mo an ti hial hi mitam tak mu thei tura tun thlenga ala om reng ti te po zona om pha boka chan na chu mitam taka hi pa hetiang thil hianin mi a hip ni a mi nga event ron ani a tin sum alo tam vel ezel bokani en tu le ngai ven tu an tam chuanin ets achanga sumlut po atam chin thil lom om lam a in thil rap thak le news jo om lo lam hianin thlir tu le ngai ven tu anga azok fo boka alemani emo atakani emo adang lam chuang lo mi in an bor hat chin an soi zui pe jok chin TikTok achang hianin thil cha a in thil chalo tak tak hi achuak nem to emoti mai turani a challenge a thak le hlo om tak tak te mitam tak thi pha na ang chi challenge te po hi TikTok achanga lo chuak de uzel hiani a tin content chalo tak tak le 18 plus kan ti anga chi content te po hi TikTok achanga ron ir chuak hi tam tak omani TikTok hianin fake news le video te chu a detect thei ngei maya ma se za in a work big ring lova chu wangin ti hian fake news po atak tak emotin aron dar chwa pha ve ta ni Oleti khachuanin tunlaya orka pakhatina trainer Jessica Ratcliffe ase hlumlai ni om takalang video viral kha alem nge ni ti chungchang kan sai ta boka AI hla om zia ti fia to tam tak zinga pakhat ani le ta phot mai Facebook vela hanlu po hianin hemi chungchang boy pu hi antam viau maya request in ombok nen ka sha thei chin te ka thiam angin karon soi chong vele ni e ngai thak shi omlai te la omani choni min lo ngai dam le ula video ka post lo te min lo ngai chan sak le ula tin engpo a request he ringa ma se request zong hi ati chwa sen vek big lava tin ti chwa vek chi ani lo boka ti chwa chi ang kha chu karon tli film le chi na tin mi pui ngai event zong tur ang deu te mi pui ngai thla ka ta na him tur ang deu te ka tli film le chi ni ti min lo shat pui ula in request te kalau ti chhuak lawani po in a ti chha hun te po kalau la ne ve ma na chu wangin thler tu te min lo do sham don nia ole khati zong khani se ka video post le tu ti min lo ngai chan sak ola atop thlenga min lo thler sak chin tu te ka tanin hlu tak set nia